بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلينكيا وكم جرتني نقي ربي سبحانه وتعالى سنتاتو. إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. مجانتك شان أمت شاني ريان خن إيلا خيست تخفي نهندنو قبقى ونسون قام فور ربي سبحانه وتعالى ديمي جان دو إيسا خن الرتي مال برا دو تيسا addunyaa guutuudhaaf ergaa dabarse mucaan kun eega gartee eela san keessa guyyaa 5 ture booda addunyaan guutuun lallabdee afaan tokkoon dubbattee fi qub tokkoon dhaabbatanii namuu waan danda'uun gargaaree mucaan kun eega nagayaan bahee namuu gammadee booda eela san keessaa bahee goda qabrii seenee du'ee mucaan kun fuula rabbii deeme duba rabbiin subhaanahu wa ta'ala haadha abbaa isaati sabree haa kennu janna duba duutii isaatuni addunyaa guutuudha ergaa dabarsite maal irraa barra du'a isaa kanarraa kan duraa wanni barru akkuma ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nu barsiisanitti hadiis alqudsi keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala odooni fi ilmi aadam kan duraatee fi kan boodaa ilmi namaa hundinuu walii galee si fayyaduudhaaf lam yanfacuuka illaa bishay'in qad kataba allahu lak waan gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala siif murteeyse malee waan biraatiin si fayyaduu hin dandahani akkasuma immoo si miidhuudhaaf odoonii fi hundi isaanii sirratti walii galan waa takka si miidhuu hin dandahan miidhaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala si barbaade malee kan duraati qadarri rabbii subhaanahu wa ta'ala hanqa feene gartee nuti waan feene dhiyeessinu sababa feene goonus akka qadarra rabbii jalaa nam tokkolleen hin baane du'a isaarraa barra kan lammaffaadha caalamni islaamaa akka tokko tahe namni gartee muslimaa obboleessisaa akka tahe namu mucaa kanaaf lallabee namni islaama tahe hundinuu addunyaa tana guutuu bakka jirurraa afaan beekuun du'aa isaa godhu ture kun immoo tokkummaa ummata muslimaa nu yaadachiise obbolummaa teenya nu jidduu jirtu san nu yaadachiise duba kan sadaffaa duuti rayyaan wanni irraa barru obboleeyyan kiyya kan sadaffaa du'a rayyaan irraa wanni barru lubbuu ilma namaa baraaruun hanqamta akka rabbii subhaanahu wa ta'ala bira kabajaa qabdi quraana keessatti suuratul maa'idaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala hogganiif nuu himu man ahyaahaa faka'annamaa ahya annaasa jamii'a namni lubbuu takka baraare lubbuu takka gartee du'a jalaa oolche akka ilma namaa guutuu du'a jalaa oolchetti lakkaawama akkasuma immoo namni lubbuu takka ajjeese lubbuu takka baase akka nama hunda ajjeesetti lakkaawama jaa سبحان الله جزاهم الله عنا خير الجزاء ورغرتي لفئي اكسي تعبي مجاسن باس اللي رب جزاي ساني جنتها غدف مجاخن اللي غرتي ور جولي جنتها تهي هذا باي ساتف ور شفع ربي سبحانه وتعالى ها غدو ان شاء الله هذا با في اللي صبري هونا دوتيسا نهنده نقدسيستي دوتي ريان ارغا غدوتن ندبرسيتي إنا لله وإنا إليه راجعون نتهندنو كما ربي سبحانه وتعالى نديبنا ربي مبودتين هنده نفاتلجو